Siapa deh buat dia bareng? Orang amak cek ratina, patot, malah juta duk penyalian. Bok di marah bengkon dia, cek teronang kok si kenal lah. Lek. Beda apa kak? Ya ada nak dulu lek. Bantro kenal lah kaseng kok ya kak? Iya lek. Mayu jak nang lorongan kak, mayu ban norok kabungko kak. Iya lek, iya mayu lek, mayu.